ku ngingo y'umutekano umuyobozi w'ingabo mu mujyi wa Kigali n'intara y'Uburasirazuba General Major Mubaraka Muganga ubwo yari n'abatwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa Kigali kuri uyu wa gatatu yagarutse ku mfu za bamwe mu bari abasirikare bakuru mu mitwe irwanya leta y'u Rwanda nka Lieutenant General Sylvestre Mudacumura wo muri FDLR wapfuye mu mwaka ushize 2019. Abitwa ba Mudacumura abitwa bande bose bariyo ngiyo barafumbira amashyamba ya Kongo nta kundi twabigenza. Ariko nabo bandi bose bari bagifite ibyo bitekerezo bibi. Ubu hari ahitwa ku Mukamira hari abagera kuri 350 n'abandi bifuzaga kuba baduteza umutekano muke nicyo ngo bifuza, kandi ubundi ntambara zose zigira impamvu, ariko abo bavandimwe bandi nta mpamvu babona. General Mubaraka Muganga kandi mu kiganiro yagiranye n'abamotari bo mu mujyi wa Kigali bibutsa ko bagomba kugira imyitwarire myiza ibaranga, yanizeje ko leta ifitiye abanyarwanda gahunda nziza ziterambere mu myaka izaza. Izo ntambara rero abo bifuzaga iyo ngiyo ngira ngo zarangira iyo ngiyo, ariko ntabwo birangira bityo, kubera yuko twe turateganya ibintu biremereye. Ikibuga cy'indege cya Bugesera, imihanda baragenda bayongera, umuturage wese akirembere y'imyaka 2030 umukene muri twebwe yagombye kubabona amadolari 4,000. Afatiye ku nama mpuzamahanga izahuriza i Kigali mu kwezi kwa gatandatu ibihugu bisaga 50 byo mu muryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza, umuyobozi w'ingabo mu mujyi wa Kigali no mu ntara y'Uburasirazuba yasabye abatwara abagenzi kuri moto ko buri wese yaba ijisho rya mugenzi we mu kwicungira umutekano kugira ngo iyo nama ya Commonwealth itazazamo kidobya. Duhereye ku nama yo mu kwa gatandatu ejo bundi izadusigira amafaranga nawe yababwiye nakangari ni menshi kubi, kandi buri muntu azabonaho. Abaturanyi rero inkuru nk'iyo ngiyo ntabwo baba yifuza, bagira imana ariko ntabwo ari imana, ni ibyago. Ntabwo iyo nama yaba kuri bo, kandi twe tugomba iyo nama igomba kuba ahangaha, kuko nyuma y'iyo nama perezida wacu azaba ayobora imyaka yindi 2, abandi bose baraho ntawemerewe kuvuga imyaka 2. Murumva rero ko tuyikeneye kurusha abandi bose, nuba tuyikeneye kurusha abandi bose duhera kubungabunga umutekano duhereye ku mupaka. Niyo mpamvu buri mumotari ugenda iyo wumva ibikorwa byane navuze dukumira icyaha kitaraba, buri wese ari ijisho rya mugenzi we, dutangira amakuru ku gihe kandi vuba, kuko hari ikintu gihagarikiye gahunda gitoya mwese ibihombo byabageraho. Mu mwaka ushize 2019 nibwo hakunze kumvikana impfu za hato na hato za bamwe mu basirikare barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, abandi bagafatwa bakohererezwa ubutegetsi bw'u Rwanda, ubu bari mu nkiko. General Mubaraka Muganga yavuze ku bandi bari abayobozi muri iyo mitwe basaga 300 baherutse kugezwa mu Rwanda bakuwe mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abo barimo Kapiteni Eliman Nsengimana wari wasimbuye Major Calixte Nsabimana bakunze kwita Sankara ku buvugizi bw'umutwe wa FLN na udacanwaka n'ubutegetsi bw'i Kigali. Baba ni 350 n'abayobozi abiyita abayobozi, harimo n'uwitwa Herimani umwe wari warasimbuye Sankara ariwe muvugizi wa CNRD, nawe ari hariya baravugira Mukamira ngira ngo hatangira amakuru ukuntu yaba azatumara rwose ibiki, bari kumukamira turi mu kugabura twaragowe turondora. Ariko ni rwo Rwanda, bagakora nabi tukabakorera neza, bagakora nabi tukabakorera neza, ariko ntabwo twaguma muri ibi. Mu bihe bitandukanye amakuru ataremejwe n'urwego runaka yavugaga ko ingabo z'u Rwanda arizo zambukaga Kongo kurwanya no gucyura bamwe mu bari mu mitwe urwanya. Na amakuru yakunze kwamaganirwa kure n'ubutegetsi bw'u Rwanda bakavuga ko ibyo byakorwaga n'ingabo za Kongo FARDC. Hari ku nshuro ya mbere mu ruhame humvikana umusirikare mukuru mu ngabo z'u Rwanda mu mvugo iziguye yumvikanisha ko u Rwanda rushobora kuba rwari rufitemo akaboko. Kuko jyawe intambara ndazikeneye, ariko hirya iyo ngiyo none se Mudacumura w'imyaka 70 aracyarwana, jewe wa 50 nataha. Oya nkeneye ko duhurira iyo ngiyo ibibazo byacu tukabirangiriza iyo ngiyo, ariko atari hano hafi, kandi kujyayo biroroshye. Dufite Rwanda ntabwo tukigenda n'amaguru, ubundi twaruhaga tugenza amaguru, cya gihugu kituruta ubunini inshuro 89 tukakigenda amezi 9 tukaba tugeze aho gihana umupaka n'ikindi amezi 9, ariko ubu Rwanda hakamanuka tukarangiza ikiraka tukagaruka twibyinira insinzi. Igihe twateguraga iyi nkuru twahamagariye Lieutenant Colonel Innocent Munyengango tugira ngo agire icyo avuga kuri aya makuru. General Mubaraka Muganga avuga yo kuba ingabo z'u Rwanda arizo zambukaga ikongo zikoresheje societe y'indege Rwandair mu kurwanya no gucyura batavuga rumwe n'ubutegetsi. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda yabwiye Ijwi rya Amerika ko icyo kiganiro cya General Mubaraka Muganga n'abamotari atacyumvise. Yavuze ko yarimo ajya mu nama ariko ko aza gufata umwanya uhagije akacyumva akanabaza General Mubaraka
muganga icyo yashakaga kuganishaho ubwo yavugaga ibyo nyuma akaza kutuvugisha. Ku butegetsi bwa Bwana Antoine Tshisekedi Tshilombo utegeka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biboneka ko imibano y'igihugu cye n'u Rwanda yarushijeho kuba myiza. Bwana Tshisekedi yigeze no gutangaza ko nibiba ngombwa azitabaza ibihugu by'amahanga mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro yakunze kuyogoza Kongo. Kandi Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe yavuze ko igihe u Rwanda rwasabwa uwo musanzu rwawutanga. We rejoined yesterday, so we have been waiting and I am glad. Tuzabafasha, twari twabitegereje, kandi ndishimye cyane kuba dufite umuntu hariya uvuga ko ashaka gukorana n'abaturanyi mu gukemura kiriya kibazo kuko kimaze igihe, kandi kigira ingaruka kuri Kongo, kigira ingaruka ku baturanyi natwe twese. Rero nta mpamvu yo gukomeza kurebera icyo kibazo tukemera ko gikomeza ku rwego kiriho. Ntekereza ko mu by'ukuri nishimye kuko uburyo Perezida wa Kongo agiye kubikora niko twabitekereza. That's what we're thinking about. Ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 2019 nibwo sosiyete y'u Rwanda Rwandair itwara abagenzi yatangiye gukorera ingendo zayo i Kinshasa mu gihugu cya Kongo.